Ner malakan yam ka nas dialek kontin baru anya lingua seme biya kamal kan Nuer TV channel. An wale shanka jandang ro wid baro ka pai baro ron kina dang ro wid jandang ro wid bakel. Bana rache me bana jokwen ka Kuumɛ SPLM ayo. Kuumɛ SPLM ayo pin parkol. Take a report me chalat guasamani me be a ling of gua kata daran jitwoka. Watch minister dang jok Kuumɛ SPLM ayo. She could defect she could Thiay, she could wear Kuumɛ self became a yardit. A SPLM ayo deputy chairperson. Thiay to wear SPLM party. Pin self became a yardit. Dora shalka wow. A jerry report on Banakwen Guasame, reason a dan and cook and Thiay, Jaki short a lot, Banajeling. And Mika a kite, Niki could talk, be a killing, cut it conchari a lot. Kuumɛ SPLM ayo, yours kaja, and 18 nog nimiet, ne nong they can take a benefit, me they can eject. You much a can your car and can do a can eject. Well, I don't know more. Dung entity. Ke dung family and party dung family ban jo link kay na me ka report meni kan kon wen yam gwas me mi jiram jidit gorjeno jin der channel der je support der subscribe ko de notification bell der je trying ko mi chetika ler mi ci breda sho mala shubi ki ka pet ko de content kon ti lat ko de de kon ka ngach en wo to ke di gwas ngot dr igma char ngode reiti jen ban report me ban jilinkel Thiay jen oder subscribe kan Nuer online TV channel ke YouTube ki dere follow baka Facebook da mikani follow ban right no ka queen maka ne de kona chala do chi Thiay kenetin kontin la SPLM SPLM ne dang dok chiga Thiay 3 minister SPLM ayo party kula deputy chairperson menteka wow ken chiki Thiay ki chigwe Kuumɛ SPLM ray which ka Western Bargazal state capital dung wow na me tuoga ke Saturday minister dung agriculture wudi shalke Valentino akecha kwar karan information minister wudi shalke Samuel Nicola kan ne dangro de ti kan ne SPLM ayo karam do dien melakwar housing minister wudi shalke Peter Deng Matthew aduno gen take National United Democratic Party la NUDF and one more one do dien NUDF Michal kamo National United Democratic Party kan radien Michal ke Yasir Bola ke state lawmaker state lawmaker and deputy chairperson ke SPLM ayo in the state ne ti chiga Thiay ka wa chikan Thiay ko rudin Thiay kan kanate one kel chigwe ka Kuumɛ SPLM party pin self came yadit kanate Thiay tini chikan wudi shalke Achum Edward Aporo ramla SPLM party chairperson ka Western Bargazal state she can learn ocean AG and Kuumɛ SPLM ayo. Right now, con part of SPLM, pin self came yadit. Minister Ken Nicola, Tinche Thiay SPLM ayo. She can form a party tribalism, she can form a party, la cour dung SPLM ayo. Don't they call her no Dakamachar, Larkano Nene, Kuumɛ SPLM ayo, Tianga tribalism, Tianga nepotism. Che lara chikala do party che mission che laws kene vision ke kujemo jen mi jen kene wuri chola kwar gwado me che la do nene jene SPLM ayo jene tele representative dara chola ke jury vacanti gwado dana betin instead odine ti de kala no kene ti mod gorun wane ke kwak bala we ka ko bi kene larno Kuumɛ SPLM ayo che tianga tribalism ke tianga nepotism ne de ti to go kon ka tinika jor la nong nimiet tem do dien la dien anytime mi ci defect ngai jen wo te ka kwen mi akam ke amenu
part SPLM IO ba me beketin ba beken ko take kon mu gui kana no ba kam ka la gor kana opportunities she can go ro take mu gwa mi de every one of them la gor kana de kana kwar she kana dang jo ti ai tini dien ju ngai bona kara mo chale a kwar no ra jeno ne SPLM IO tele jene ti no ka dor chal ke juri vacanti ajenna gwazme ajeni this resignation is not only my resignation but it is a resignation of all the SPLM members in jury vacanti sianena ta lara akwa ajeni wocha Thiay point ka SPLM IO ka wode ka SPLM ji ajeni chi jen karwade ajeni kan dial Thiay de jeni jen wikeli Thiay nyu no ne dia right ke wide you know ajen menyu de no melat ken gwad memu e kach of course de ka jen ka SPLM IO ka jen gwasme ko ngai kon dial lat ke bo selbe ke me yadit kana bonde mandan gor let kana lon ka jen ta me no gor kana no de SPLM IO de banpe you know so na me ami chalat she kan minister dang jog ti ti Thiay de ko me SPLM IO lat ken no ne kan shi ga jen ko SPLM IO take a tribalism but we don't see anything like tribalism come in road me wal kir mi yadi te ko ne kan ni tin kon le SPLM IO amilat kan on wore kala tribalism mon ke kan tribalism de ko ne no mo e kach but ne de ti ka jen tam me de yen ngate ka ro mi chana ko lat ke sometime back ti ko ro laden wona ne kan jur reality ala tanin ko kan ke kir la ko ka kir ko bi kan pada do dim bi kan sabotage bi kan ya run mi ci gwadin ce ben run ba ga chol ba ju lo nya jokan yal bu ci we kel ga wat ken kan de ko na shun kan ga ka ko bi wudda mim chal sel kim yadi ba we pat a je reason da ne jena tam Thiay kan ci Thiay long tam right nam right kon kan ne tun wan ci ne de tot kan ne kon ci Thiay wan ka du no ka kan jor e kan bel kan Kuumɛ SPLM IO e ko tele ka leader ke tele ka kwar wal ngai ken no da ma chate re ti jen cha yen a do ba de da ma char no dere ka right ki jama bad jene man le ro de jene na mun biya kula ngaci do ba danan jen kan ne tun wan ka ne de jen ka jor panken ano tanin changai ne ka don akan gulu ya pel no gul kan ten wana man to gene ne dakra ma char medan me chaje yen ci kon diala ngaje no tere ti jen me cha yen ano cha par kol chaje kwan so cha ne dial te kon te pin dak ma char ka wi dial to ne cha ga juk cha intimidate ya jogu no yen dial biya dil Thiay biya support ne par kol so right now ko lukan par kol ci most of them ci ga nyo Thiay ka jen pa da SPLM IO pin par kol ci ga we ka pa dum self ke me yadit right now amlat kanone ne ci SPLM IO she vision de kene go le she ka lost imagine amu cha kula lost ka vision den ci bad gwan mo ko rande de ya le ka tire ti jen chaye so tele me cha lost tele duor changa ken but ajen ta dan la jor le ken lekje so ka kwiko cha uri cha le par kol cha de use self kim yadit ne den wan luko no buga ka parties par kol buga we ka party kir but again the same party the same people you know ko lat kana nga kalat nan self kim yadit ka so na me mi chor laden wena mon ko koro ma chike jien kene dang jokti ti ke ripon mi chalat chala do ken panken ken netin content tenjen ka party SPLM IO ka western bagazal wa cha ka nyoka mu joj ka position ken diat cha ka joj ke cha ka wuch nyono di chike ne timo tingo da tama la part of SPLM IO ko ken chi kon dial ngaje no ne dial kon la jen la ken part no la ken we apple iyo ba ku lo no kujemi imagine ken dang do ti jen ka la minister ka part SPLM IO mi chi we ka Kuumɛ kir me yadi right now ka part den kir we no ken ba ko jaga minister bo en ram mo chi Thiay ka part SPLM IO ka position mi dit ba jo kam the same position tong mi ne dial buga we kwar ka part dun kir me yadit ajen lat kono odi rudien kane de ti kwak ne ka medan me ku kan SPLM IO ku kan jo ko bi kan SPLM IO bu kan wo ya ke bu go chung la symbol ne jen chi ote lan bu kan lat so they will wait for the right time ka right time right now because South Sudan is going forward we ka queen kware la national election so kuje mo ya jogo lonye jo kwalu jogen dia ti Thiay dan le jen che to so right now jenen yen ma ku ka Thiay ku de fact you know lat ken o pa de SPLM IO che duop che de bai pat chi jen tare ala ken panken
cha chole ke gwandien en chik mo ke yonu won so jor tin jen ta dan to ken jenen yen turien yal gwad me kanang dok ene kon chiste ka kume dakhemachar ki kume parkol let just say like that ko pa de spele my right now take it out parkol e kir and ne dakhemachar te ke ken atani yet but yet le mi cha mention chet ko te ka pin parkol ki te ka pin dakhemachar so chalar jen no spele my of course te ne ko ken Thiay bo kajen western bargazal ne jendang dok with the still members of the National United Democratic Front manchal ka NUDF tiga nyogo Thiay panken but ken ka we ka party sab ke mi ad tiga we ka party mi jala USSP and USSP mo wajen ngade mutual ke United South Sudan Party mutual USSP ramdan la kwere Polino Lukudu obe deputy governor of Central Equatoria is the same people ne konti la nyam ne kan take part de monion so chigori ni dagete ne ti we ka sab kim yadit yete ne ti we ka ne wuri chalga me Polino Lukudu kapade USSP anyway one more information ban nge ka korke mi tete ka mi ba